bashona baziko nayagaye batubo yarasaze no wikanombe bajya bavuga kunshukura nk'ikirombe bakanabeshya ko taruwa danje nyamara burya ninjuvunika umufungo wanjye urahumerita kuwane dola z'Amerika kubanga amafaranga go kameketa muri ruransaza mandirimba hojana bagamba tonsana ojabe bansana they always like your pictures because it's a journey they always gossip about you bagosip that journey Hey guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wowe ihibeta iwacu Breeze, wowe ihibeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. By'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabima kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Les amis, reka amakuru yacu tuyatangirire mu gihugu cy'u Rwanda. Yarere umusore w'umunyarwanda amazina ye yitwa iwacu Breeze, yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Iwacu Breeze yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie ku munsi w'ejo hari tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2022. Iwacu Breeze wamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie nibwo yasesekaye hariya i Kanombe ku kibuga cy'indege, yakirwa na manager nka Coach Gael ndetse n'abandi bantu bose babarizwa muri lebo uyu munyamuziki asigaye abarizwamo 155 AM. Ni nyuma y'uko Bruce Melodie yari amaze igihe kigera ku kwezi kurenga ku mugabane Wiburayi mu gikorwa yise European Tour, dore ko yagiye azenguruka ibihugu bigiye bitandukanye agenda akorera ibitaramo. Tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu Bruce Melodie yari ari muri Norvège mu mujyi wa Oslo, tariki 16 za kwerekeza muri Suède. Tariki 14 Bruce Melodie European Tour yikomeje mu gihugu cy'Ububirigi. Tariki 28 Bruce Melodie yaje gukomeza irire mu gihugu cy'Ubufaransa. Tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu Bruce Melodie yaje kwerekeza ahantu va mu gihugu cy'Ubudage. Tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2022 Bruce Melodie urugendo rwe yise European Tour yarukomereje i Paris n'ubundi mu gihugu cy'Ubufaransa. Umunsi wa nyuma hari tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2022, mbere yuko Bruce Melodie akora igitaramo muri Switzerland mu mujyi wa Geneve, yabanje guhura na ambasaderi w'u Rwanda ubara mu gihugu cy'Ubusuwisi. No kuvuga ngo na ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubusuwisi yaje guhura na Bruce Melodie ndetse ari kumwe na Medbeat, umwe mu producer bakomeje gufasha Bruce Melodie kuri uyu munsi. Baraganira kandi ibiganiro biza kugenda neza cyane. Kuri uyu munsi turi tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022, Bruce Melodie ari mu gihugu cy'u Rwanda aho yitegura gushyira hanze indirimbo Aise yakoranye na Inno'S, umwe mu bakongomani bahagaze neza cyane kuri uyu munsi. Aka kanya uribaza ese umubano igihugu cy'u Rwanda gifitanye na Kongo hari ikintu bibazo na kimwe wateza ku ndirimbo Bruce Melodie yakira hanze yakoranye na Inno'S? Aka kanya ndakubwira ko icyo kibazo ntacyo, kuko nta hantu na hamwe wahuza showbiz na politike. Niyo mpamvu iyi ndirimbo Bruce Melodie yakoranye na Inno'S kuyishyira hanze nta kibazo na kimwe bitwaye. Akaba ariyo mpamvu rero Bruce Melodie ari kwitegura gushyira hanze indirimbo Aise yakoranye na Inno'S. Nubwo Inno'S akomeje gusohora indirimbo umunsi kundi, aka kanya uricara ukibaza ngo ese Bruce Melodie naramuka ashyize hanze indirimbo Aise yakoranye na Inno'S, iyi ndirimbo izatrendinga bingana gute niba Inno'S ari gusohora indirimbo buri cyumweru? Kandi Bruce Melodie we bimenyerewe ko ashyira hanze indirimbo ari uku kwezi gushize. Aka kanya Bruce Melodie afite choice zirenga imwe, ashobora gushyira hanze indirimbo ya Aise yakoranye na Inno'S, afite indirimbo yakoranye na B2C, ndetse afite n'indi ndirimbo yakoranye na Eddy Kenzo. Nyuma y'uko bakoranye Nyura bakoranye indirimbo ebyiri, indi ndirimbo ni ya Eddy Kenzo. Utirengagije ko afite indi ndirimbo yakoranye na Harmonize. Harmonize akaba yaratangaje ko azayishyira hanze mu gihe azaba yaje mu gihugu cy'u Rwanda mu gusoza ibitaramo yise Afro East Carnival. Ni ibitaramo yakoreraga mu gihugu cya Tanzania, ariko uyu mwaka Harmonize yisemo kuzenguruka ibihugu byose bya East Africa harimo n'u Rwanda. Mu kwezi kwa gatandatu mu mpera z'uku kwezi nibwo Harmonize azaza hano mu gihugu cy'u Rwanda gusoza ibitaramo yise Afro East Carnival, kandi ibyo bitaramo akaba ari nacyo gitaramo Harmonize azaronshinga indirimbo yakoranye na Bruce Melodie ya kabiri itari Total Crazy. Dore ko Total Crazy ibyo bari bayitezemo
yaba Bruce Melodie ndetse na Harmonize ntago ari byo byabaye. By'umwihariko ntago iyi ndirimbo yabaye successful. Indi ndirimbo izasohoka ya Bruce Melodie na Harmonize izaca kuri YouTube channel cyangwa se platform zose za Harmonize. Harmonize ni umwe mu bagabo bafite izina riri hejuru, kuko iyo ugiye kuri Instagram usanga ari umugabo wamaze kuzuza miliyoni 8 n'imisago followers ku rubuga rwa Instagram. Kuri YouTube uyu mugabo afite miliyoni 3 subscribers. Ni umwe mu bagabo bahagaze neza cyane mu muziki wa Tanzania. Kuba yafata indirimbo yakoranye na Bruce Melodie akayipostinga kuri YouTube channel ye, ndagusezeranya ko Harmonize atapostinga indirimbo ngo imare irenze umunsi itaruzuza miliyoni views. Ni ikintu cyiza. Ni nabyo The Ben ya Profise ubwo yakoranaga indirimbo Why na Diamond Platnumz ntabwo yigeze yifuza ko Why yajya kuri YouTube channel ye, kuko yari abizi ko channel ye nka channel imaze umwaka nta gihangano na kimwe ishyira hanze. Utunguye abantu ugahita ushyira hanze indirimbo wakoranye na Diamond Platnumz Why, hari igihe yafailinga ibyo wari uyitezemo ntibibe. The Ben rero yifuje ko indirimbo yakoranye na Diamond Platnumz yajya kuri YouTube channel ya Diamond Platnumz ndetse no ku zindi platform zose za Diamond Platnumz yaba Spotify ndetse na Boomplay. Kuri uyu munsi indirimbo Eddy Kenzo ya kabiri azasohora izaca kuri YouTube channel ya Eddy Kenzo. Afite miliyoni 2 subscribers ku rubuga rwa YouTube, afite miliyoni followers kuri Instagram. Kuri uyu munsi Bruce Melodie ugarutse mu gihugu cy'u Rwanda ni umwe mu bagabo bakomeje kuzamura profile ye ku ruhando mpuzamahanga, kuko niba ari umuhanzi umaze gukora European Tour kuri aka kanya aritegura gukora Africa Tour. Ni umuhanzi wagiye muri Kenya azenguruka buri gitangazamakuru cyose cyahariya muri Kenya, kuko aka kanya niba ari umuhanzi ufitanye indirimbo na Koffi Olomide, akaba afitanye indirimbo na Ruga, akaba afitanye indirimbo na Omare, ni ikigaragaza ko uyu muhanzi yifuza ejo hazaza heza. Kandi ukabona ko izi ndirimbo nubwo zibitse ubundi aracyafite n'izindi zibitse, kuko afite indirimbo yakoranye na Babo AK8 umwe mu banyarwanda babarizwa hara mu gihugu cy'Ubirigi. Ariko indirimbo Bruce Melodie n'aka kanya umujenga izasohoka ryari ntago yabigusubiza. Ibi rero kugira ngo bizakemuke muri uyu mwaka birasaba Bruce Melodie ko nawe yafata umwanzuro noneho akagishyira hanze indirimbo imwe mu byumweru 2. Nibwo byazamufasha ko izi ndirimbo zose cyangwa se izi featuring zose amaze gukora yazisohora muri uyu mwaka. Les amis, Bruce Melodie retegura gushyira hanze indirimbo yakoranye na Inno'S yitwa Aise. Bruce Melodie kandi nanone abantu batuye ku mugabane Wiburayi, yaba batuye hano uva mu gihugu cy'Ubudage, yaba birire i Paris, yaba mu France, yaba ba Geneve, yaba mu mujyi wa Oslo mu gihugu cya Norvège, buri wese yifuza ko uyu muhanzi w'umunyarwanda yazongera agasubira ku mugabane w'Iburayi. Ushobora kumva ko buri muntu wese utuye ku mugabane Wiburayi witabiriye ibitaramo bya Bruce Melodie European Tour yaba yifuza ko Bruce Melodie agaruka, ukagira ngo ndakubeshya. Niba ibi ngibi byumva nk'ibinyoma, jya kuri YouTube channel cyangwa se kimwe mu bitangazamakuru bikora online ku rubuga rwa YouTube, urebe igitangazamakuru cyitwa Bombastic TV. Ni kimwe mu bitangazamakuru byafashije Bruce Melodie mu gihe yari ari ku mugabane w'Iburayi. Ni iby'agaciro kandi turashimira bamwe muri ba promoters, muri ba diaspora promoters bari gufasha abahanzi nyarwanda kuzamura izina ryabo ku ruhando mpuzamahanga. Les amis, Bruce Melodie tariki 13 ndetse na 12 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2022 nibwo azajya mu gitaramo cyateguwe n'iserukiramuco cyatuwe n'umuhanzi w'umunya-Nigeria Kiss Daniel ndetse na Shiba, terengagije abandi bahanzi bazaba bakirimo nka Airways, Kora Dibress, Logan Joke, Niyo Bosco, France ndetse n'abandi bagiye batandukanye bazitabira iki gitaramo cy'iserukiramuco. Ariko iyo ugiye kuri abahanzi bakuru bazaba hari kuri uyu munsi ni Kiss Daniel, Shiba ndetse na Bruce Melodie. Ikaba ari igitaramo kizabera muri Canal Olympia. Les amis, nagushimiye wese no kudukurikira murarika indirimbo Aise Bruce Melodie yakoranye na Inno'S y'agaciro, kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Olivier Fernandez, kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi nkuko nkomeza mbigarukaho. Bruce Melodie Media news update. Les amis, see you, love you guys.